Sambin sebini jadi makter malet. Ambian mulan di laki mak ega bela tak ndik laki. Kula tak manglom bian dan tak nakong nyon sabo lagi. Ambian umpama pas adua na kalau banjar dan bener ya tore. Monggo. Tak engki ki holil. Engki. Ya tore. Arden sedika order bener roh. Bener. Kabin setepak kenika tak ada alangan arden bini noreng roh bini noreng roh aji single roh mak warna single ada alangan roh cak saking ngapesan lemari idda roh otaba orang yang jadi apa ya single rah. Ya toh, rendah masalah. Kemun ki apa serampas nin orang. Allah. Saboran Allah. 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 Anak Allah jak nyari masalah. Ambian mungkur bener ya toren. Dalam agama boleh kok poligami itu boleh. Betul? Fangihu ma taba lakum. Derma? Mencora apa lagi kalau mau gerempa. Ada mun daya jaga bentangi jaga pisai budi deh. Fangihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Cu apal kapir deh. Artinya oleh ya tore, saya tidak mau mengharamkan sesuatu yang halal. Monggo, tak langkong akinika. Jangan hanya gara-gara media sosial sekedar guru. Tak temu. Polan banyak kasus-kasus yang terjadi gue lagi di Singapura. Ternyata san lela benongku pas tepak ke di nor. Sambin sebini jadi makter malet. Ambian mulan di laki mak ega bela tak ndik laki. Lura kelur. De makin karp arwara. Ni kejak merosakan silaturahim. Mak bahas kiri kemian ge. Gula bahas apa tu cun halal bihalal. Merekatkan hubungan. Betul. Keng mun ngak ni keberadabu yang terjadi justru akan merusak hubungan keluarga, lepala, tetangga dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau berapa jurah ada jaya keton dulu kan? Kalau semua lebar bermana lebih 35. Wah segini wah bocah. Jurah punya abin kok kita ngakan sekali jong. Wan, para Rabu sebutan gula muljak.